motogirio mujumbe bora gwangurigarwe bunge ya burabu Muske Patrick Osero asikiringaniga yabayinyoire abanyanyimba abiga bagendeko bagweterenga yasa matuka matambe asoko barayiseria chinyomba chekerero echo bono banyoriro mweso nabwigo batukonyora kwa bakonyora ubusiboro bonene bukogendera gutinya omurembe nabwigo no bulindi asitinseme chiga cha memisi otore rumbororo toko saba monene oita tolende anda bunya sasa ni serikali yetu agendera gutenda matukonsitoriga na manyumba. Tunafurahi sasa, tunaona tumejengewa mzuri ya maofisasi na tunaendelea kujenga ingine tutoe ya matope. Sasa hapa kwetu tuko salama. Sasa mimi nasema asante kwa vile serikali ilipea sisi asigari. Sisi naona sasa injini inatulia. Nasema asante kabisa. Nigo higo bagendeko bakumubulya Osero kwene kibunango kurara umuchando bwa mache oyu asibona abanyanyimba abayiga bagendeko bagwitira omorembo genderere tutuge chiombe tosomeria abana ikiana gito abori bwitu bwatene chiombe ntobwati kere mugende tokore magaiga goseki egento tobwate ne chiombe cheito chirendwe totwara omorembe twagenda sigisi twairana na twale kogenda egero omorembe tosarika kulinde gwetira ase obisi omujumbe yiga onyakirogo gwekiganja gya CDF nigo agendereko bagakuria eiranga nigo obisi yiga yabikire enenga nsemo elikoraisya mache asaje yiga mnabono iganto jitobae 10,000 liters water tank na ande tobeke gatas senyumberi twaroseti ero barane konyora mache na ndintu abaite tangiende kigo chiekire ibere igo negesima ikege kulimwa ebohol yomushimiwa Osero igo amache banyori nduruji gutwara amashida ya mache ali noneta gikenke gingo report rigetasene kya uwanchete kyegatembe kurge Gaston Semechiga cha memisi ime yebunge yiga ya Burabwe county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Gavana we county ya Nyamira Muske Momi Nyaribo nigabigirtana na ekiama kya UPA gose United Progress Alliance nigokire ekiama kya Muske Fred Matiangi kya mutigerete buna umura internera kolejinga kya rena kya gutumeka ase kolge karokyo buraibwense ime yensi ya Kenya Jinga kichyo bacholyo banne bu mwaka w'ikirwere na 2025 Muske Momi Nyaribo nigariko yakwana iga ase chinsemo chiabo basi asanya kwa wikarana ama muyega ya matanga asoganya kwa bakubule bali bonse babwateganga yo kuligero ke president Kurwa Sorongora gusi oitobote na kwa okoboko Muske Fred Matiangi aka Fred Matiangi ntwakwana na resimi grande mo maigaye mwaya pokeire Wanjire Fred yawe asuke motwe. Wanjire tomo support. Asante sana. Yonde party leader asenge nje mene ya Matiangi. Nganyengete in front of professionals. Engakiego ika mwarari atenero president. Nandirero bagakate momo chorete. Kwa hiyo asante sana. Ochimotwe omo usi totene namo ande ntobeze koiwa mondondo otawanata to president ekiaba ndishikabira chinde cha toitabire nto paise kuwe burukania kiro mondo tabwateke banda abwateke banda togo ikali to wakarangwa barona abibaji otochorisia ndiyamono asemogocha ogende buya yasaba seseni ndiyamono na murai wense Muske William Ruto litukolia lero nigekira nase kanisa ya Africa Inland Church mu Nairobi asanya akabaga gusanga na babwatani bekantejo base banyaraka bagwikirana amono murai bwabange ime yebungenene Muske Gemani chungwa ate murai wense nyakabaga kobolia abasae gosembi wasinjira chindonge libanyaraka bakwerobelia ase amatukale bosio. And I just want to assure you as the people of this great nation called Kenya, as the people who live in the city of Nairobi, that we will work together with all the leaders, political leaders, religious leaders, because it is the will of God for us to work together. Serikali ya Kenya inatutosha sisi zote. Sio lazima mmoja akose ni mwingine apate. Sote tunaweza kupata. It is not
that one must lose for one to gain, we can all be winners. It is my hope and prayer that all of us, leaders in all fields, can join hands and work together for the greater family of Kenya. As we can pass on the baton to the next generation of the Kenyan family as a united, as a prosperous, and as a nation that believes in God. Pray for government, to advise government, and also to criticize, but not to judge, as you have said. We have had a challenge where some of our church leaders have become judges, have become more of political players. And therefore we sit back and ask ourselves, if the church, instead of praying, guiding, offering positive criticism, becomes political prayers, who then will become the conscience of society? I take this opportunity, my Lord. Umurai bwense Mosque William Ruto litukulia lero niga aikia omweri gosara omega bogosieka chimbe gose chikosolia chiokurundia Uburundi bwe Kigali ime ye county ya Naivasha asa anyara kabaga kura omwego yubugosieka chimbere chio Kigali chimaguna safari rally asaboigo anyara kabaga korwa ebiegwa au ime ya gosoko chiase bali banyakababa koba ababui boigo nigo kosenigo chim amamirania yo Burundi bwe Kigali atagete ditukolera minsi ikiyaita ase akoleka limo kira omwaka. Every participant, therefore, is a veritable champion. And I say to all of them, congratulations. The WRC Safari Rally has also had a magnificent impact on our economy. It has boosted our businesses, created jobs, and generated foreign exchange. This rally, along with other major global events, such as the African Nations Champion. This initiative is aimed at planting a seed for the development of young talent in motorsports. The Ministry of Sports, through the Motorsport Academy, will oversee this initiative, ensuring it provides the necessary resources and opportunities for the next generation of drivers and technicians. Chernyville and Martin Wadege wengi wametembea safari for the success of this year, creating more opportunities for growth, for innovation, and excitement for both participants and spectators. Kwa wale wote ambao mlikuja kushiriki katika maonyesho haya kutoka bara letu la Afrika, hii ndio safari rally ya pekee katika bara letu la Afrika linalofanyika hapa Kenya, hapa Naivasha. Na tunasema pongezi kwa wale wote waliotoka East Africa, kutoka Tanzania, kutoka Uganda na Wakenya wenzetu nyote mliofika hapa, tunasema pongezi. On this occasion of closing this successful Safari Rally, I want to say that this has been very spectacular, Your Excellency, and it has been successful in all fronts. We have been focusing on making sure that our fans and spectators get the best and also inspire the business environment, not only in Nakuru but in Kenya in general. Your Excellency, the tourism sector has benefited a lot, and therefore this rally has been very, very successful. Lastly, Your Excellency, I want to thank FIA and all officials of WRC and also the stakeholders who have put in their resources and their time. Na mwanjo muligilia sentunda yende murai murai bwense omukoro musikecha vureri katika shagwa digali no alibaga gukwana ase kanza ya SK chinsa muchanyeri gukwana chingakie chio omo archbishop kanza yo Jackson Resabiti nigatabuna egekole munekyo gose getambuga munekyo nigogekara kia koleta obo chanu ime kanisa na nganyo nonye omurai bwense musikira mutango tokarro nonye na ratale kunyara kaba gakwaigwa alibaga ase kanisa yo
Jackson ore sapiti ni garaletie iki ya tabuna asichikanza chonte chia Anglican Church of Kenya nogo murayondi bwansi ke siasa atari chiko goli bagali okwana kodine niko bagotena bamukia mako gora okwani abananchi na goikaransa. We, Jackson, by constitutional authority and operation of the law, divine providence, and by the grace of God, presently called, chosen, and appointed to serve the Church of God inter alia in the office of Archbishop of the Anglican Church of Kenya, and by virtue thereof and in that behalf, being to the underwritten sufficiently and lawfully canonically authorized and empowered, to our brother, well-beloved in Christ, Gerald Mwangi Mureithi, by constitutional authority and operation of law, divine permission, and the grace of God, presently called, chosen, and appointed to serve the Church of God in the office of 3rd Diocesan Bishop of the Church and the Episcopal See of Mount Kenya West. Father, that I shall, to the utmost of my power and ability, to defend, protect, preserve, and maintain the possessions, privileges, rights, dignities, and liberties of the aforesaid Catholic Church, and furthermore that I shall forward and promote such works as may fitly be done therein for the service and glory of God, the benefit of his church, and for the welfare of his people in the same diocese. So help me God. We now want to recognize our community leaders in the county of Nyeri, but also our national leaders. I want to begin by saying, Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Karibu Sana, na Mama Pastor Dorcas. It is not that we don't love you, but we have to establish protocols for the Anglican Church that we will allow you to greet people and all of you outside, and we have said, even if the President was here, we will still do the same, because we want what happened in the worship and sanctuary to be respected, and other communication will be given out there, because it will not be part of worship, it will be communication to the nation. In the service, I also saw Honorable Mother Karua. I think she na mwancho murigali aba menyi ibe county ya Kajiado litukulia lero gosega tia menyi ibe county ya Kajiado nibanya kwa bakuru birengeri byabo igoro yoborai mensi ya Kenya nabo igo kubwa muno igoro echibesa chiribwanda kurwegwa kurwa ase serikali nego jatu county bijana kwa chikokora amagendero aho muno robatiro kubwatiro koro kiasembe Serieta Jeremia nyona ose enkangesima tutumbasaba Government tubase chigo che county chiri gokora kende kerike bwenerete gokorwa se county most kiri bono buna amache bakumainete buna amache natoka se county gweta babege tia amache ayasage yo gokonya abantu bali banka abangina bali abagotu abagaka bali abagotu abali balenka ekibase kininge chigo ko che se county chiri gokora kende Igo chikoliewo wate umunti chikole kitali gokora aye batakeire bakonya abana baito bali abake bali ni chinguru baukina bono babwenerete kubakonya kibesa ase sekigazi bose ko baligeria ibibarua aho asega ba obwo akoba kosa batabwa tigazi bacha kuchanda abarayi kyagera abarayi bali gokora kenda ase account baba ke babwenete kuba golere account babele kirechibesa egere baba no mosioloni egere bekonye na barabwa su oboje ekera bona ibo budume bakongete ubwati ngera baranyare konyore bese yabo yo gwekonye lakini government na bera nyare ko ruwa kibese cyaso kubakonye ona ngoringa serikali nene president wetu wa William Ruto la yuko reji bese utari utomaji wa county karegas
Yatoka tena nyenye kwa rosi na hiyo tako yanda kutumuke. Yataka tuanoshi na serikali yao. Unaona kule kuita wanu kule kongenga. Trawa kuli ndio kule umaini kule kuita wana ukwera kwa tinde. Utawanjo kwenye serikali ya tanto ko jorete. Okonye Kenya ndio bush. Ndio na maoni kwa tanga awo tena bachimba wara wantu wa jorete bali kwa kazi. Sewaka dawanga ino ba kuchibese abo kwera ndio kwa banyeni. Yato ko dawanga ito ko enda kuchigaki. Tukura tole. Samari zangu kuna sema jumu yake. Era alikimera. Sende sasa mama matasi aka kuma bako metro na jinga dunia chona ina. Bastiyo ndio vijana mnaruka ngainete. Muturge yale gasi. Tukilia robo kimo kwa bangeta. Masina ki vonna ito barakanye kwa sababu maone baburi goro. Kirendo kirego ramafta kirete. Kirendo kirego yani ndo kwa tigasi. Tore hizo wana ndio vijana. Naanzia kitoko cha barakanye. Kaona mu president William Ruto. Maana kuona tena ngoja watakonya ndio vijana. Tujerisi. Sababu no mabokongeta wana sina kitoko. Kiasa maji tangu kwa chopa tinyewa yandu tunyamira account kusema kitu masaba nono ndane account yote nyamira unaona mugaba no rata wana abana banyirungoli irungoli bono ndike danga abana banyirungoli yo ino unari naro danga nataka nyari gutuki onye ndia abantu banyimira bari guanja yabari Muligiri gwikira muno tugukurira ekionga chinsenyeri tukerigarira rero ria Jumapili incheni gongoro kwa runio toto nyangiri korwa ensemo imenyerirwo ni gakorwa sino makoli abekoro transmission gakorwa kwa fira kariri kolende ni gongo gotiga asama okae Lucas Mugaka no moroberi bo muruburera tumirane ituko linde. Kai aya hata kusisiasa ni chitoro ntora chincho kichitoite ochakiriri murioka ebintu byo nturulia kai ebintu byo kujya chinjiri murioka tata bya bukoro buchimoina ayo moskeruto ebintu kose bya mukire ngai mwachakiriti nikakuta mtu ni mtu empty hana mpango kazi yake tu ni TV mtialala ria uganga nini. And those who refer to me as mtu wa vitendawili, ati mtu wa mganga and all those sort of things. Waganga ni watu ambao wanatibu watu. Na puno umuganga puno igano umwebi serikali ime buna moko teba ke Raila alikuwa anaita Ruto nani? Alikuwa anamuita mwizi, ndio? Na Ruto alikuwa anaita na Raila nani? Ati mganga akitendawili, ndio? Sasa ati mwizi na mganga ati, lakini uongozi wa pale ndio utakuwa mzuri. Unupafa ninki aipafa bono nki kwa chitoko le serikali ma umwishimiwa umusikira iroko ranga uchiri kunywa maji uchumwino weiga tako chikongiranilia no chiki konta binga nchikenta maiti. Wewe sasa hesabu baba ako na CS wangapi kwa hiyo serikali? Ako na BS wangapi? Timaiti. Ako na parastato gapi kwa hiyo serikali? Timaiti. Ingia bunge ni kamati gapi zinaongozwa na wana ODM kwa hiyo bunge? Intevi. Budget ndio hiyo ilienda juzi na zile zingine. Bikati abungaki Kusema hatutaki ujinga. Muswati na kurumuino gaiga tatu kare gochi birundo ai madamu mwete ncho mwemsia nje ngona ne chimaiki achu gochi birundo yego ya sikibana kiane Nitoboe. Tunajua ni kwa nini walikuwa wanataka kutoa Rigathi Gachagua. Ni kwa sababu Rigathi Gachagua ameamua kuongea ukweli on behalf of the oppressed communities of Kenya. Kusema hatutaki ujinga. Na sikiruto na maene hatuwezi kukubali ulete fujo Kenya. Ya uongozi hatutaki tena. Wazee waende nyumbani wakae na wajukuu ama namna gani? Umusikirati after all the fight aino nchinga umusikira ira kabisa mwira nile kabisa mubwata negende kujumuina. Itakuwa ni vile Raila ataamua. Kama ataamua asimame na upande wa Kenya, atakuja tuketi tuulizane atachezea wapi.
ni wapi anaweza shika namba katika timu hii. Tuone mzee wetu ako na credentials yake, tunaweza fanya kazi na yeye. Ski muskiraira nonje ko swasi kibuteke mu amuno muskiri gati bono kiro mo ito bono serikali nene kabisa nucha si bintu biruchi. Wewe ulikuwa unasema sisi ni nyang'au, leo wewe unatuambia sisi sasa leo tumekuwa malaika, tumebadilika, tumekuwa kutoka nyang'au kuwa malaika. Namna gani? The mechanisms available. Kwa hivyo sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa, tunajua pale tunataka kwenda. Naambia watu wetu wasimame imara. The mechanisms available. Umusikiri kati onchukuru kumuna tabanga nikati tabwata ni kabisa no muski raija kabisa. I mean, surely, if you cannot even raise a candidate for the Speaker of Senate, what numbers do you really have? Chama ambayo nimeunda, Gen Z watakuwa part of it. The Gen Zs and millennials. Bumbarabi. Barabu wali watigali asi county akisi. Estadi umali bakararu nguju muskiraira. Kusina na buranya na bangao. In fact, we have 2 deputy party leaders. One deputy party leader will come from the Gen Z generation. Tukatura sokochu muina umusiku nyonga nkikebe. Mheshimiwa Rais, sasa wewe jipange. Ujipange na sisi tutakupanga. Usema no. Lakini hatutaki unafiki ya mtu ambaye alisema hapo mimi timeweka mtego. Mwana kumira nandi mura tuwari nkuwana mura kuwanira na lindi Nikuta kwa mazishi hapo juzi hapo Nyandarua, akaniambia wewe kwa nini utaki mazungumzo? Kwani unaogopa mazungumzo? Ulikuwa kwa Moi ukaharibu, ukakuwa kwa Kibaki ukaharibu, umechukua mtoto wetu Uhuru Kenyatta umekoroga yeye, umemchanganya, amepotea. Sasa tunaona ukikaribia William Ruto atapotea. Hiyo ndio shida yetu na wewe. Nilimwambia kama ameketi hapo. Umusikiri kati abuneke kwa rengi ase serikali. Bone gotu ase serikali ke. Umusikiri rumwete mwali kuwana buya amuno umusikiri uto. Ngajandi siki ya chakirite. Alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatakuwa na nchi nyingine. Hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. William ndiye akanitafuta. Na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sificheki mambo. Nasema direct. Ige bago tukolitie. Ayuna yaino. Ke, ukera na wokera muswali nga. Pa. Omoro bubu bure na ncherukas mwakana chire. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemire mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi
Provel net gauges au unabono mbabwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ajwali aye chigage emeronge tato asa mabati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile Provels alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Enyagitari ya Self-Care Medical Center asentunde ntangane aseriro bariye gusi nigo egokoretera a free general medical camp tariki 23 tariki 30 cy'umutinyiga ugatatu umukoyega asenyagitari yo inkibarabe bakurigereria general consultation mangana maiso mother child health goes MCH na boigo family planning na yende amange incho umerne n'abanyagitari kuri kinsi cyo moiko na isko yerirba yegusie inyorega uchakerense ya mubwika kinsa kende cyemugazo agirege kugera nabo oranyorwe neribaga incho origererigwe oringurigwe bosape as a free general medical camp asamange bakira SMS number 0799747414 onde orinaiguri riasha inchuri tkeyo oiraneriwe ekwera abamanyi bashamba tuke asensemeyo Silver Care Medical Center igere mbarabare ne kanisa yagekomu SD asumuche umwembe. Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo cyobosongo ebwato bokorera bwayo buyakigima nakobwa mone gotumeka chimashini chekerero echichiarure ko rwasense ya South Korea nugapesi etobwato bokorera boito gaiga nakobwa mone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwo mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa mario gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chima